Gikundi kimwe gia kuma Ntere cia Nkwene nikiugite nikigwata mbaru ugambi bwa MCAs bara baugite bakarungamana na gavana Kawira Mwangaza. Gikundi giki nkuruki nikimeneretie na kuorota seneta wa Meru Noe Kathuri Murungi nikiraba kuganwe ukugaukania Ameru. Nkuruki ni bamuritie kitheraga kwenda gutwika gavana netere mwakene jwa 2027 arombe kura endekagitene gaka na nenkere gavana Kawira Mwangaza kanya aritire Ameru ngoge mutugikare gatutarire kiambe tombe tujogere muntu gutwa majority rinda Ivanzi Mawira nonto nako kabete na no karetie ni gikundi kiria gicumirite kuma mirigene ya Nkwene bakiuga bone baukathe MCs bao batongeretwe ni MC wa Mitungu na noe mutongiro bara baingi kirembunge ya Meru Ivanzi Mawira Karia uria bagwatanirite na gavana Kawira Mwangaza bakiuga bothe nerere Meru ya gisiasa na mpathu egitara yumene na seneta wa kaunti Kathuri Murungi bakiuga noe ithirite akirujithania Meru Torua Kathuri Murungi seneta tia kurujithania Meru tia kwethia Meru icakahora thaizi ukuthanga njuki nayo kamenya njuki ni rathathana na ndene nditukuratha Kathuri gavana wetu kanya atwitire ngugi na wigwo wina wiru ba kwenda kwa gavana mwe kanya 2027 kanya kareo thaiji Nkwene kana Meru County irenda gutana mbere na maendeleo nonto mikusanio ro kusanitie kuma seneti mwanka nande irio kuona Meru County bwana Kathuri ete gutana mbere nonto goturuithania ukuruithania MCA ukuruithania gavana ukwambiria gutwa straight batu tore atori batu twa bankobo na mwanka thaiji to ku understand ndo itena maendeleo anto baba ndo tujoke ndo ene kaire kenda ore rwigwita ngoge nonto bakuona ogwe ogwa miaka 10 bila mureki wembere spindi ya 400 km/h ibakuona wembe boba spindi yaone ne 80 nkurukia karibane bakuga bone bakugwirirwo gavana Mwangaza kurita ngugi ate kuthuriana Bamiru bakigwirire wathani botongeria bwawe ndathuranaga kana kena mimira kana kena mitombo na inkwenda kumura rira tonyire unenene na ntete ngugi na ikiantu bamwe bakuga ruritho tawe Kathuri nago kamenya gitara dekira itote aragia ya mama iro ambiritie kwaria na kire itote ngugi aritaga aja ucu okamenya mama imwitio ngugi na ora bangire kugeta kaende ndakoromba gitiwe kenene nontugo mama wetu county igwe weneria rare gwonkwa anto bakanyira na batigia renge na nenda kura mama wetu nontu tukono tongera bagubu tete bwega tuchokera nkatho turanto basa udimenti nontu tukona yakaure uticha udimenti na ito kwangu wina mberetie na nguwe karonga menya ndeke mwe gavana wetu nontu botango na nto bara against ogwe gwira gavana DMK nonkete mono MM nonkete mono na spana wa Mitungu nonkete mono kona ndikana gagetone kwa gutwa Martin Kome Makasi Kenya ko yonke muthiene ni baregene na migambo ya kuga kaunti ya Meru egitwa yume kaunti jere bakiuga miario yu ni agisiasa irereti kwathurana mu Meru te kaunti jere kuganwa na nto batigane na gembe bakonda kubangwa gisiasa kimathugania kenda ba twikinya 2027 betha baitete muntu o kuibanga na bauga unwe tugira no kanga bana wetu kenda ya kuja kwenga Kawira Mwangaza na ndi batwitu kwenda chokeria antu bau mugambo jo kubera atiri batu tutasinka tutebubu tutemitumu mankubo andine ya Nkwene gicigo mbunge kia Southiment nke report ranteto shewero weekendi ria kwa ritwa ni Mutugi Kare